Hej društvo, Teddy Games ovdje i danas ćemo da igramo FNAF World. Što isto stoji za Five Nights at Freddy's World, što je na srpskom 5 noći kod Freddy za svijet. Ajde da počnemo. Znači kad sam vidio ovo, ja sam mislio da je ovo samo neka šala, ali nije. Ajmo avantura. Normal, ok, šta god. Imamo Freddyja, Bonija, Chiku, Foxija, Toy Bonija, Toy Chiku, Toy Freddyja i Mangola. Hajde sve da ih stavimo u... mi samo stavimo te timove, ok. Hajde da ih stavimo u timove. Gotovo. Ja mislim da ovo nije... Neću da pazim na ovo, neću da pazim. Baš me briga šta govori, hoću samo da počnem igru. Tako. Okej. Party favors? Šta to radi? On njima oduzima i meni vraća, okej. Pizza wheel? Okej. Bite. Jump scare. Izgleda da ih je to nesvestilo. Cupcake. A to je heal, okej. Pizza wheel. Bash jam, što to radi? Super! Okej. Izgleda da sam i level upovani. Ko si ti? Dobrodošao u LOL Beats Bite Store. Ima 54 tokena. Mogu da ubijem... Mogu da kupim njega? Ajde, dobro, stavit ću ga. Tako. Pantom BB, zato što... Razlog. Kako teško. Party favors. Oduzmi, daj meni. Pizza wheel. Yay! Bash jam. Ubigam. Yes. Ne. Okej. To! Ali on da puca? Vidio sam ga da je pucao. To je super! Okej. Šta ovim putem? Šta ovo? Zaključano je. Okej. 7 ovih malih kutica. Super. Okej, party favors. Jump scare. Pizza wheel. Bash jam. Yay! Triple kill! Šta to? Phantom Freddy! Što to braga ti radiš ovdje? Cupcake. Pizza wheel. Oj bože, ja mislim da će mi ono ubiti Bonija. Što? Što to pakla? Što? Okej, cupcake. Nemoj da mi ubiješ, Chiku. Ne, oči Freddyja. Spico, što to radi? Hook. Što to pakla? Što ovo? Nije uradilo ništa. Makratos. Poppers. Što to uradi? Sranje! Menjam natrag. Pizza wheel. Cupcake.
Foxy će mi umret. Ne, neće. Pačić. Šta to radi? To otrov? Ja mislim da je. Cupcake. Oj. Jump scare. Pizza. Microtoss. Okay. Cupcake. Okay. Oj. Ajde. Hook. Pizza wheel. Oj. Cupcake. Oj, ubit će mi Chiku. Ovdje nemam healera. Jump scare. Cupcake. Healuj, nema da mi ubija Chiku. Birthday. Šta to radi? Nemam pojma ni ja. Čela ga je ubila. You have a new party map. Šta? Super! S kim ću da ga zamenim? Ja mislim da ću da ga zamenim sa Bonijem. Jer on je prvi umro, pa on je malo s. GG, zato što jedan nije bio dovoljno. Okej. Ćao, što ti imaš da kupim? Baš me briga. Što se desilo? Okej, samo to. Čekaj, vidim. Nemoj da misle... Šta je to bilo? Hook. Ajde, što on radi? Microphone. Što on radi? Gloomsong? Šta to radi? Smanjujemo napad, to je korisno, to je već korisno. Cupcake. Pizza wheel? Jej! Okej. Mislim da sam uzela kutiju. Ne mogu da idem tamo. Okej. Izgleda da smo samo došli zbog te kutice. Okej. Ajmo onda natrag. Šta imaš ti za kupovinu? Ajde, probat ću mi on bi. Tako. Endo 01. Zato što... Pogledaj ga. Okej. Šta god. Okej. Imamo još jednu kuticu. To je super. Nakrap. Nisam ni probao sludge, to će vola. Šta god. Ajmo ovim putem. Ništa važno. Glupost neka. Dobro, samo hoću da igram. Phantom Chica, prestani da me zoveš lubenicom. Ja te nisam nazvao lubenicom, Phantom Chica. Šta sa ovim drpetom, stvarno? Šta sam uradio? Ja sam uništio svoju igru. Mogu da se pomeram? Da, mogu. Šta si ti? Video Chica. Šta se desilo Chiki? Opet. Ajde. Obratilo me ovdje. Čoča vola.
Kuka. Party favors. Sludge. Šta radi? Smanjilo im je brzinu i udara. Ja mislim. Ili su to samo moje pčele? Šta? Jej! Još jedan. To je Phantom Chica. Odlično, mogu da probam Rainy Day. Ubila mi je Foxija! Ojoj, Frightful. Šta to? Da li je to neki ko random napad ili tako nešto? Okej. Ajde ubije. Šta radi Waterhouse? Stvarno? Dakle. Ojoj, Makrotos. Cupcake. Frightful. Bože. Ne! Ubije mi Bonija! Ojoj. Makrotos. Cupcake. Ojoj. Gloom Song. Attack down, tako je. Sretio sam je! Yes! Jeee! Imamo Phantom Chica, ajde da isprobamo to. Nightmare Fredbear. Idemo dole na... Neću da kažem. Ne znam ništa. Okej. Ajde sad da se vratimo. Šta sam? Foxy, vratio se u order. Šta to znači? Šta je ovo? To je cool! Da, šta god. Done. Kuka, Makrotos, šta god. Da vidim što Chica radi. Toxic. A šta je to radilo? Okej, to je bilo čudno. Wow. Ovo je malo jezivo. Spooky. Šta je ovo? Ne mogu da idem tamo. Šta radi Toxipite? Okej. Znači to je otrov. Ko cheese. Okej. Ajde, chicken red. Unscrew, šta to? Ne, nije ništa uradilo. Ćao. Nemam dovoljno ovih fast tokena. Okej, društvo, tu ćemo da završimo ovu epizodu FNAF Worlda. Dajte like ako ste dajte like, subscribe i komentirate šta mislite o ovom klipu. I ja ću da vas vidim u sljedećem klipu. Ćao!